iherezo ryawe ugenzure neza, kubera kuko umunsi ni umunsi. Timuzi ko uno munsi umukozi w'Imana Theo yatabarutse, yagiye aho twaciye gutya ntiyashize n'isaha niho yaciye. Nguyu twari turi kumwe, aho abandi baciye bagapfa niho naje naciye nkabaho we. Aho abandi baciye bagapfa niho naje naciye nkabaho. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe. Zambwiye kuko ngifite ideni givuga butumwa. Nico zanyeretse kuko ngifite ideni givuga butumwa pastor. Nabonye kuko nta kintu nakoze. Kuko aho twaciye niho Theo yaciye umuhanda, niho yaguyemo. Natwe twawuciyemo kandi yari mu modoka, natwe twari mu modoka. Rero ugomba kwitunganya. Zanyemeje kuko umwuka yaransobanuye, arambwira ngo kubera iki wowe mwatambutse hariya mukagenda. Mukarambwira ngo bado hari icyo utarakora. Hari icyo utarakora ushaka wogira bwango vuba ukagikora kubera kuko nta bwiza ndusha Theo, nta nabumbi, nta kintu gikomeye. Yari umukozi w'Imana ukomeye, yari afite imirimo, yari afite abana 21 bo ku muhanda yatoye azarera, yari afite imirimo itoto magenda. Je nta n'umwana n'umwe mfite ndero usibye abanje, ariko iramujana. Uzireguza sengo ntiyumvise, kandi ijambo ryayo rivuga uko buke nuko bwije we. Uzireguza sengo nuko wahunze, ikwereke Daniyeli wayikoreye ari umunyage we. Uzireguza sengo nuko wahuye n'ibibazo, ikwereke Yobu wayikiranukiye by'ukuri we. Uzireguza sengo nuko wakenye, ikwereke Lazaro wayikiranukiye by'ukuri we. Nubwo hanguka ukamaramaza we, ariko Imana ngo izabayo we, ariko Imana izabayo we. Haleluya we! Yewe wa mukirisitu we, yewe utuye mu muhana wa Gitengera, randevu urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Izu bimenye, niba waraje hano uje no kwihisha, naha ruzabanziriza. Naha ruzabanziriza, nta rubanza ruzobera iriya kuba motari. Ira stage yanyizibagirana, urubanza ruzabera. Dore stage nkuru ngiyi, niba utarayishura uyishuriye. Ngaha dore aho urubanza ruzabera, naha amakuru azatangirwa, raporo zose naha. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, icubahiro n'ikibi cyawe kuri uno mugoroba dutijije, abakuru abatoya, inzego zose zibonetse imbere yawe Mana. Turagushimye kuko duhaye amateraniro, si igitangaza kuko tware kubitegura ariko ntitubigereho, ariko kuba tuhageze icubahiro kibi cyawe. Rero turakwiyegereje muri uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe. Mwami Yesu, ntabari twebwe ahubwo humvikane imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ufungura amatwi y'imitima kugira ngo icyo washatse muri uno mugoroba gisohoze. Sandi ko kubitwemereye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Turashimira Imana kuko iduhaye guterana. Imana nihabwe icubahiro. Ndashimira Imana kandi kubera kuko baduhaye kano gatuti. Turashimira abashumba, Imana baheze umugisha. Pasiteri n'abandi mwese mukorana, ndi inshuti ya Fosque kandi namwe ndizera ko turi inshuti taco dupfa. Rero mu byukuri iyo ngeze hano mpafata nko mu rugo, ntabwo ndi umushitsi, murabizi ko ndi umusangwa, ndi hano Kitengera, ariko kutubona mukadutekereza kugira ngo muduheze umwanya wo kugabura ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira
ndashimira Apotre Scovia kuko tubonanye twarazanye nawe mu rugendo kugeza dushitse hano. Rero kuba uyu munsi turi kumwe ari twe twembi tuganira nabyishimiye cyane. Mu busanzwe ni inshuti kera pana buno vuba, kera mutaranamenyana na Fosquet. Rero kuba turi kumwe navyo ndabyishimiye. Ndashima Pastor y'abagabo kuva Igoma, nageze Igoma yanyitayeho mu mukomera amashi. Yanitayeho kabisa n'umudamu we, narangije kubwiriza tuja mu rugo banitaho k'umuntu w'iwacu nyine. Rero Imana igweze umugisha kuko nsanze mukiri hano, uzaze nanje mu rugo tukwiteho. Niko kwisi. N'abandi mwese tutari duherukanye kubonana, turashima Imana kuko yabarinze natwe ikaturinda. Rero kubw'impamvu z'uko hari undi mukozi w'Imana uri buze kuganira, reka tuganire ijambo ry'Imana, nitumara tuze gusiga n'undi mwanya abandi baganire. Igitabo cya Petero wa mbere, Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 17 n'uwa 18. Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 17 n'uwa 18. Haravuga ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite? 18. Haravuga ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba hehe? Iyo 20 ndasubiramo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 17 n'uwa 18. Haravuga ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Nayo magambo natekereje kuko tuganira muri uyu mwanya, natekereje kuko tuganira hejuru y'iherezo. Ijambo rivuga ngo nyuma y'ibi byose hariho iherezo. Niryo jambo turi buganire, nicare umukozi w'Imana aze gukomeza. Yohana arandika mu gitabo cy'Ibyahishuwe, avuga amagambo akomeye, ariko hari ijambo rishimishije cyangwa se rizarinezeza yavuze. Aravuga ngo ufite ugutwi ngo niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Biragoye cyane kandi biraruhije muri kino gihe, kuko abantu bafite amatwi batari mu kumva icyo umwuka ari mu kubabwira. Abantu ukabona baricaye barabanguriye amatwi, barasa n'abateze, ariko wareba bamara gusohoka ntibase n'ibyo bumvishije, kandi bari bafite amatwi bari ko bategera. Aravuga ngo rero ufite ugutwi ngo niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Iri jambo dusomye naritekerejeho, narisomye ku cyumweru mu gitondo. Ku cyumweru mu gitondo mzutse nibwo narisomye, ndaryumva neza. Avuga hejuru y'ijambo rikomeye ry'iherezo. Aravuga ngo urubanza ruzaba, ariko urubanza ngo niruba ngo ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana. Aravuga ngo ese abataba mu nzu y'Imana iherezo ryabo rizamera rite? Hari ikintu dukora tugasa n'abishuka, tukibwira kuko twebwe twaje mu materaniro dusa nkaho twashitse mu ijuru, kandi tutazi kuko nta rubanza ruzaje kuba mu kabari. Gwireka ntibazompamagarira mu kabari, bazompamagarira ku gatuti mu materaniro aho nigishirije abantu. Tuseme amen.
tuseme amen. Nta rubanza rwanje ruzaje gucibwa kuri stage. Urubanza rwawe ruzahera hano mu nzu y'Imana. Icyambere Imana izakubwira ngo wabonye umwanya wo guterana. Nyuma yo guterana wabonye n'umwanya wo kumva. Nyuma yo kumva wabonye n'umwanya wo gusenga. Ese ni iyihe mpamvu udakiranuka kugira ngo uje mu buryo kandi warageze mu itorero? Yesaya aravuga ngo hazabayo inzira nyabagendwa izitwa iyo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazayicamo. Haleluya. Ndanezerewe ko mbwirije wacu muri Gitengera. Tuzamura Imana isubahiro ntange haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Ngomba kubwiriza Igitengera nko wawubwiriza i Burundi. Kuko Imana ni imwe gusa. Sinoja kuvugira amagambo iriya ntovugira hano Igitengera. Biragatsindwa. Biragatsindwa. Tuzamurira Imana isubahiro. Haleluya. Arababwira ngo urubanza ruzahera mu binzu y'Imana. Urubanza ruzahera mu binzu y'Imana. Umuririnzi yaravuga ngo nimbura umunyabwenge wite ku iherezo ryawe. Yaravuze ngo shize inzira zibiri imbere yawe, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo wihitiremo wenyine. Ngo nuramuka udahisemo Yesu, ngo mu ijuru nta rungu ryawe bazagira. Kubera kuko bakweretse inzira ugomba gucamo. Urubanza ntiruzaje kubera iwanje mu rugo. Urubanza ntiruzohamagara mu muryango iwacu. Urubanza ruzabera aha. Bwana sifiwe. Ruzabera aha. Aka gatuti turi mu gukinisha tugasa nkaho ari sara, naho urubanza ruzabera. Apana kuza gusa ugatambuka nkuko wibone ngaha. Yesu Kristo azogutereka aha. Iyi ni mazabaho irahenze, twebwe tuyibona gusa nk'ikintu kiri aho ngaho cyo gukandagiramo. Ariko hanga uzumenya kuko iminsi uhakandagira ariko uhagwiza byinshi. Uzumenya kuko iminsi uza guterana utaje guterana uzanywe n'ibindi gusa. Uzumenya kuko wawigwinziriza imanzi. Ruzahera mu binzu y'Imana. Jambo rikomeye yavuze aravuga ngo ese ngo abataba muri iyo nzu y'Imana ngo amaherezo yabo bo azamera gute? Amaherezo y'abatizera, amaherezo y'abatari mu itorero, iyo bizomera gute? Kuko natwe turi mu itorero tuzocibwa urubanza. Ese bari abakiri hanze bo bizomera gute? Muririmbyi yaravuze ngo wihute winjire, wihute winjire. Inyuma ni habi, ihute winjire. Ariko dufite abantu baba mu ariko kandi bari hanze. Kazumubona buri gatatu igihe batangaje ihuduma, igihe ariko abahanze tarinjira mu itorero neza indani. Ndababwira ngo mu mugoroba nyuma yibi hari iherezo. Nyuma yibi hari iherezo. Nyuma yibi hari umunsi, hari igitondo kimwe tutazoteranira Igitengera. Hari igitondo kimwe tutazoza mu gatatu. Hari igitondo kimwe gatatu kazobera mu ijuru. Bwana sifiwe. Hari igitondo kimwe igiterane kizobera mu ijuru tutazoteranira hano Igitengera. Icyo cyo mukimenye. Iherezo, iherezo, iherezo riri bugufi kuza. Iherezo kandi bizohera mu binzu y'Imana. Imana izoze tubwira ngo nguyu gwiyereka watambutse imbere y'abantu wavuze iki. Nima ari kubwire nawe wari wicaye kubwire ngo ese ko wari wicaye gwereka yavuga wumvishije iki? Icyo izokikubaza. Izokikubaza ngo ese ko yari kuvuga wowe watahanye iki? Tacho zireguza habe na kimwe. Nanje izombwira ngo ese gwireka ko watambutse wabwiye abantu iki? Wabwiye abantu bihwanye n'irari ryawe, wabwiye abantu bihwanye n'irari ryawe, cyangwa wabwiye abantu byerekeza inzira mu bugingo. Izo nanje ngo rubanza ndagwitego. Ufite ugutwi yumva uko umwuka abwira amatorero. Yanditse aravuga ngo niba bigoye kuko umukiranutsi agomba kwinjira, ngo ese umunyazaha we bizomera gute? Nimba
nimba umukiranutsi ko bigoye kwinjira umukiranutsi, none se umunyazaha we ngo azaba he? Ni muri Gehanamu, ni ku muriro. Randevu ni umuriro bakumenyesha. Basa bashaka ngo kukubicisha hirya kugira ngo utagira ubwoba. Niba ari n'ubwoba ubugire none uno munsi uzoja mu muriro. Nudahindukira ngo usange Kristo, randevu Satani karapakira za gazi ziriya muzosha. Haleluya Yesu. Bwana sifiwe sana. Niko bimeze. Ta randevu siko apotre. Wazanye ubutumwa ukabukurikira ukazana ukaza kudushekerera. Witegura urubanza. Yesu Kristo azokubwira ngo nakugabije umuhana wa Kitengera, ubwira ubutumwa abihana bahindukire. Niko bimeze. Tukazuza mu iteraniro nko wahunga imvura. Uzuza mu iteraniro uje gushakisha ku iherezo ryawe. Tukazuza mu iteraniro kubera ko pasiteri yatangaje guterana. Agatatu ntabwo ari akikanisa, gatatu nakawe. Guterana sibye kanisa, guterana n'ibyawe. Guterana sibye umushumba, icyo ngicyo ukimenye. Umushumba icyo yakoze yaragikoze, Imana izokubwira ngo itorero ryari rihari ariko ryabuze uryicaramo. Ubwo rubanza suguwe rufite wewe. Intebe yawe iraho ngaho ibaho yonyine. Niko bimeze. Ariko abakristo bikige bari mu gukenera, ndabari mu gushaka ko tubategera n'amamoto aza guterana. Tazo tuzobategera kuko guterana ni inyungu yawe, si ya pasiteri. Niko bimeze. Pasiteri mu gihe bicaye bagakora kino gikorwa bakagishira hano kimeze gutya, urubanza n'urwawe. Urubanza n'urwawe. Yesu uzomubwira ngo wabuza guteranira, azokubwira ngo itorero ryari rihari ribura ugicaramo. Ariko abenshi dukunda ngo badushorere nk'ihene, bama bajana batwinjize, bakinge ni bamara basohoke. Amaherezo pasiteri karita ku iherezo rye. Kuja mu ijuru ngo ni umuntu uyu ku giti cye, ta mugore, ta mwana, ta nyoko, ta so. Bibiliya iravuga ngo yaje gutandukanya umwana na nyina, ngo umukazana na nyirabuke, ngo umwana na se yaje gutanya. Singabo pasiteri ari kumwe n'ababyeyi be bose, ariko kwinjira mu ijuru buri wese afite ikarita yiwe. Ikarita yiwe niko gukubitaho cyo kuri banki, zaba zirimo zigasohoka zitarimo n'ubu. Niko bimeze. Ntibizoshoboka ntaguhindukira ngo mukecuru ari inyuma yaye, nataza ni kugwe. Niko bimeze. Ntaguhindukira ngo urareba inyuma ngo nasize umugore n'abana. Abagore bashobora gutambuka n'abana bakagusigana, nabo ntibazokurebaho. Umuntu ni wenyine, kwita ku iherezo ryawe wenyine ku giti cyawe. Gusenga ntabwo ari itorero rya Fosque, gusenga ni wewe ku giti cyawe. No kwita ku iherezo si itorero rya Fosque, ni wewe ku giti cyawe. Wite ku iherezo ryawe ugenzure neza, kubera ko umunsi ni umunsi. Timuzi ko uno munsi umukozi w'Imana atawe yatabarutse, yagiye. Aho twaciye gutya ntiyashize n'isaha niho yaciye. Nguyu twari turi kumwe. Aho abandi baciye bagapfa, niho naje naciye nkabaho we. Aho abandi baciye bagapfa, niho naje naciye nkabaho. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe. Zambwiye kuko ngifite ideni givuga butumwa. Nico zanyeretse kuko ngifite ideni givuga butumwa pastor. Nabonye kuko nta kintu nakoze. Kuko aho twaciye niho Theo yaciye umuhanda, niho yaguyemo. Natwe twawuciyemo kandi yari mu modoka, nakwe twari mu modoka. Rero ugomba kwitungana. Zanyemeje kuko umwuka yaransobanuye, arambwira ngo kubera iki wowe mwatambutse hariya mukagenda. Mukarambwira ngo bado hari icyo utarakora. Hari icyo utarakora ushaka wogira bwango vuba ukagikora. Ukagikora kubera kuko nta bwiza ndusha Theo, nta nabumbi, nta kintu gikomeye. Yari umukozi w'Imana ukomeye. Yari afite imirimo, yari afite abana 21 bo ku muhanda yatoye azarera. Yari afite imirimo itotuma agenda.
je nta n'umwana n'umwe mfite ndera usibye abanje ariko iramujana. Imana irambwira ngo gwireka bado haguruka ukore. Abavuga bavuge, haguruka ukore kandi ukore wita ku iherezo ryawe. Takindi ibi byose twadukora ariko icambere kiza kibanza no kwita ku iherezo, kuko nogenda singaruka igitengera. Ese mu ijuru bonyakira cyangwa niyo randevu? Urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana, urubanza ruzabanziriza muri twebwe, urubanza ruzabanziriza mu materaniro, urubanza ruzabanziriza muri korari, urubanza ruzabanziriza muri ministeri ubamo, urubanza ruzabanziriza kuri kakaraguza ubaho wawe usenga. Ta rubanza rwawe ruzaja mu kabari, ta rubanza rwawe ruzaja ku isoko, ta rubanza rwa wowe ugitegereje ngo bizabeririye na bado ni hano. Ubimenye niba warahunze hanze ugira ngo urahungira hano, umenye ko ari hano bizotangirira. Naha gutya Yesu azaduhadika kuri podium avuge ngo wakoze neza injira, wakoze nabi manuka. Tayandi kandi ndacu zireguza pipi nta na kimwe, kuko Yesu ntako atari mukuru. Ariko kurabona nk'ingoro imeze gutya, kurabona ikanisa rimeze gutya, ndanashima Imana, mukomera Imana amashi kubzo yakoze. Nani habwa icubahiro. Urabona ariko kumuhana wose baricaye, puye n'abagore bagera nko mu 8 hariya. Ukumuhana wose uricaye, amateraniro bakubise ingoma, habuze umuntu uza guterana. Ariko kuyo bahamagara umushinga tuba twabyiganye hano. Uko nimbivuga barakata bajane kumbuka. Muzokata ico narakimenyereye cyo gukata, muzotema ahubwo. Haleluya. Shuti yanje umva nkubaze, uzireguzika imbere yayante bikomewe, uzireguza sengo ntiyumvise, kandi ijambo ryayo rivuga uko buke nuko bwijewe. Uzireguza sengo nuko wahunze, ikwereke Daniyeli wayikoreye ari umunyagewe. Uzireguza sengo nuko wahuye n'ibibazo, ikwereke Yobu wayikiranukiye by'ukuriwe. Uzireguza sengo nuko wakenye, ikwereke Lazaro wayikiranukiye by'ukuriwe. Nubwo hanguka ukamara amaza we, ariko Imana ngo izabayo we, ariko Imana izabayo we. Haleluya we. Tamakimwe tacho ba Daniyeli babaga muri Asisheri, tacho uzireguza tanakimwe. Gufusha no gukena bazokuzanira ba Yobu, intambara n'ibibazo bazokuzanira ba Lazaro, ababuzi inzaro n'abaki byose bazokuzana. Tanakimwe uzireguza. Nimbura umunyabwenge hindukira urebe iherezo ryawe, urebe nawe uhagaze. Babyeyi bakecuru bazobazanira abakecuru bakoreye Imana, bazobazanira abasaza bakoreye Imana, bazotuzanira abasore bakoreye Imana, bazozana abamama bakoreye Imana. Icoco ukimenya nta munsi w'urubanza ngo se ngo tubumvishije izokumanurira, ikwereka amiga yose yaguciye imbere, ariko ugapfuka amatwi ntiwayumva. Ayo yose aragutegereje. Izo zose urufatiro rw'Imana ruracariho we, kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabewe. Nubwo hanguka ukamara amaza we, ariko Imana ngo izabayo we. Yesu Kristo arabazi. Bwana sifiwe. Yesu Kristo aratuzi. Bone Yesu aratuzi kurusha hariya mu basinzira ukuntu batuzi. Yesu aratuzi. Hari igitabo Bibiliya yarambwiye ngo hari igitabo kandi ngo kizaba cyanditseho ayandi mazina ataraya yacu. Harandi mazina timugategereze ngo bazohamagara ngo guyereka w'igitengeraho kwa gasinzira. Hari irindi zina kandi Bibiliya yarambwiye ngo nta muntu uzitiranya ngo yitabe mu izina ritari iryiwe. Uko bazomva amagara kose ngo nzitaba amenye ko ndinje. Nika ambwire ngo wakoze neza mugaragu wanje, injira mu rurembo siyo. Tayandi makuru.
hazohamagara ayandi mazina mugaza. Hari irindi zina ryanditse mu gitabo, ni Yohana, sekretari w'amatorero, niwe ukibitse, ntabwo ari sekretari wa Foursquare. Icyo gitabo, mbega amazina yaje yaranditswe muri icyo gitabo we. Ahari haba nari nigeze kugucumuraho, ndasaba imbabazi Mana. Mana yaje ndasaba imbabazi we, wandika izina ryanje muri icyo gitabo cy'ubugingo we. Mbega amazina yaje yaranditswe muri icyo gitabo we. Mbega amazina yaje yaranditswe muri icyo gitabo we. Ahari haba nari nigeze kugucumuraho, ndasaba imbabazi Mana. Mana yaje ndasaba imbabazi we, wandika izina ryanje muri icyo gitabo cy'ubugingo we. Nico twaduharanira gusa nta kindi, nuko izina ryacu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryacu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Tubyitegure, tubyicarane, tubigumane nazo. Yewe wa mukirisitu we, yewe utuye mu muhana wa Gitengera, randevu urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Izo bimenye, niba waraje hano uje no kwihisha, naha ruzabanziriza. Naha ruzabanziriza, nta rubanza ruzobera iriya kuba motari. Iriya stage yanyizibagirana, urubanza ruzabera. Dore stage nkuru ngiyi. Niba utarayishura uyishuriye. Ngaha dore urubanza ruzabera naha amakuru azatangirwa, raporo zose naha. Zambona hariya ngo utishyuye stage ngo ntazayitwariraho. Dore stage ikomeye ngiyi. Dore aho ugomba guparika moto ngaha. Ngaha ibintu bizobera zose, liste de base naha bazohamagarira. Kaida pere ijuru nahiri. Hamagara umuntu kandi uzisigura. Tacho nakimwe, uzana ikintu bakwereka ikindi, uzana ikintu bakwereka ikindi, uzana ikintu bakwereka ikindi. Nimba uri umunyabwenge rero, cunguza, hindukira neza, usenge neza. Giye gusoza kugira ngo umukozi w'Imana aze gukomezana. Iherezo yavuze ngo niba bigoye kuko umukiranutsi ashobora kwinjira, ngo se umunyazaha wazaba hehe? Nimba bigoye iri juru tujamo turifata nk'ahantu tuzinjira gusugira ngo uzokomanga. Ta ruswa, biragoye kuhinjira. Biragoye kuhinjira. Niba ukiyaho ukora ibyo ukora byose wibwira ngo ku munota wa nyuma ngo hari icyo uzokora, uwo mwanya uzowubura. Itunganye hakiri kare. Itunganye hakiri kare kuko tuzumenye uko bigenda. Nabagiye abakozi b'Imana bariko bagiye Theo kuriya yagiye Buganda ziko asubirayo. Yagiye Buganda ziko asubirayo. Ariko aratabarutse bunyine aratuje, ari mu gituza cya Ibrahim amerewe neza. Araruhutse. Nabonye babashwana ngo bajanikire iyo ciwe ngo muri stade ADPR na ikanga ngo babijane mu ikanisa. Izo manza Theo ntazirimo, yaruhutse. Ntazirimo Theo yaruhutse, abandi baracyababurana ngo nibajane muri stade, ikanisa naryo ngo birabera mu itorero. Theo yaruhutse. Takwiherezo ryawe hindukira, itakwiherezo ryawe. Urubanza ruzahera mu binzu y'Imana. Numvisha ahantu hamwe umuntu ngo turimo kwigisha ngo ijambo ngo giterabwo. Tambunda mfite, tambugita mfite, nta nkoni mfite, nta mugozi mfite. Ubyumve nutabyumva ureke. Abakirisitu biki gihe mwabaye gute? Bazaguteramo Imana ngo wayikwinjizemo. Gusiga ihari aya magambo wawumvamwe agasokera handi uzoyabazwa. Ico kirahari. Hari kamera y'Imana bitazaba expired. Kira kamera ku rutino ya Foursquare izibona mu mwijima kuzuba no kumvura, kamera y'Imana irakureba. Mukama mucicika ngo ntitubabwire. Birahari, izo bimenye bizokunda.
hindukira usanga umwami nk'umukiza, usange Kristo nk'umwami n'umukiza, ureke kwita ku bindi. Ureke kwita ku bindi. Pastor se ibintu icyo yakoze yaragikoze, ntakicitaye kuri wowe, karita ku iherezo giwe, karahamagara Imana imwambika imbaraga, tazozaje kugusengera ngo nawe agusengere, yubatse ikanisa ntiwawe uza kurisengeramo ngo numara ngo ikanisa ni rya pastor. Sigiwe gusa pastor, Imana yamuzanye hano nk'umwagent. Uyu ni umwagent nk'abari yabaye mpesa. Niko imeze. Uyu ni umwagent kandi Imana izomuhembera ibingibi. Sefini hasigaye ni wowe. Iyo umwagent ahari ufite faranga uzubikuza, iyo utazifite uzuhushuka. Nuko bimeze. Niko bimeze. Ushaka wokanguka kubiturusha ukavuga ngo ese bigeze bimeze gute? Siko ejo twari ko tuganira n'uyu wacu kwa gatandatu naye mubwira ati abantu naye mbona hano bose ni bashasha, nitwe dusigaye. Tabantu tangiye kubona ko ndagenda mbona bashasha gusa. Ariko iwe nirimo kwa mise hijana abandi twebwe pi. Ariko igihe kizogera natwe. Kizogera tuzogenda kuko sitwa yonani wa gutwara. Kandi nitadutwara hari ahandi bazotujana. Ese wowe buri Amerika yakabona ijuru ari kibazo kirimo? Ta kibazo kirimo. Na Imana kubunyine muri iwe nikayibwira ngo gwireka ntimukamujane ngo ariko azoje mu ijuru. Icyo nzi cyo kuja mu ijuru nta iwe nizakora. Muzoja. Niko bimeze. Numvishe ngo bari mu gutanga ifaranga bakagenda. Je nabuze n'uwonzi yasinze amenye ko bazabikora. Ariko mumenye ko mu ijuru ta Canada iba mu ijuru, ta Australia iri mu ijuru, ta Amerika iri mu ijuru. Ijuru ririmo abarikoreye, ijuru rizinjiramo warikoreye, ijuru rizinjiramo wujuje amakondisiyo, ijuru rizinjiramo uwanditse ku gitabo adafite inenge, ijuru rizinjiramo umugabo risigara uzi n'umugabo. Ijuru ntabwo rizopfa kwinjira gutya gusa. Rero hindukira usanga umwami n'umukiza. Hindukira uze umenye Kristo nk'umwami n'umukiza. Umenye kuko kuburi hano muri Foursquare hari impamvu Imana yabihagushize, atari impamvu y'abashumba, ari yawe ku giti cyawe. Ugira umwete mu gusenga udakanguwe n'ikanisa, wowe wenyine ku giti cyawe. Ku giti cyawe. Hari ahantu ejo bundi nagiye kubwiriza, mbona abantu kuntu bameze numva ngize ubwo. Kubera ibintu abantu barimo ukamusanga gusa ta yindi deba babaganiraho ni ukuganira ku biti by'abantu basengerwa. Ibi biti biratugwaho. Ta yindi aposto, ta yandi makuru ngo basengerwa. Naninga hari iwacu bafite gusengera abakozi. Ariko ndahome ibi bishito mwamwikorera. Ntabwo zoroshe, biragoye. Bashize kuri afisha abantu barampamagana ngo se ngo nawe kuraje ndarenga nico nikoreye cya mbere kinini. Ngo nimara nongereho ikindi. Taya biragoye. Iki mfite intambara ngifitiye nizishira nzoruhuka. Ngo nimara ngerekeho ikindi. Ntabwo kuja mu ijuru ari igiti, ntabwo kuja mu ijuru ari inshingano, ntabwo kuja mu ijuru ari icubahiro. Ntabwo ntibihuye. Kwicara mu kanisa tibizojana umuntu mu ijuru. Kugira intebe nziza ndimo kubona ababishop bamwe n'abareveramwe akamakora intebe yiwe kazamisumba abandi gutya, abandi bakama bicara. Turashize. Kuko kwa bazera akamakora igitebe kaza kireba nkiri, abandi bose namagura kaza bakandagira. Ko muradusiga mukaje. Kwanza pastor ni wakagombye kwicara ku ntebe imbi. N'umushumba agomba kwikasa, umushumba kera ruguru umushumba yageze yambara ibikoti bishanyutse. Ari umushumba w'nkagaze ujana ikositime munka pastor. Aho ibuti sifite nk'ibira ku 8. Ikoti ryashanyutse aha. Ariko twebwe siko bimeze ubunyine. Mu mwanya wabyo bizubaye. Ikibazo nuko ico cubahiro uzociringira kikagutibura. Jewe Imana izokindinde.
intebe nk'iya Nebukadinezari izo yindi duturiza rozanza mutampezi ivuga butumwa ngo nuko ndi evangeliste nzorekera kuko umuntu akora icyo ashoboye yemwe umuntu akora icyo ashoboye apose waje kwidadika ngo mbere revera jewe no bushobora uburevera nukuri si no bushobora ariko akandi nukuri ndagashoboye nukuri kw'Imana zana mane cyara nasenga nkabwira Imana nukuri aka kazi wambaye ndagashoboye kandi nzongera nshiremo izindi ngufu ndagashoboye ariko ibibindi by'ikora ntabyo nshoboye simbishoboye pi sinoshobora ariko impano ziratandukanye ariko ikibazo gihari kiduteje kandi kituremereye nuko umuntu ari mu kuja mu mpano itari yiwe ni nazo manza dufite ni nazo ntambara dufite waraje uziga abandi mu kivi kandi umwanya wawe uririye wonyine wabuze umuntu wicaramo waje kwicara mu ntebe itari iyawe iririye yabuze umuntu yicaramo Yesu Kristo azayibyukiraho uri gitondo aje kugusura yarakubuze uri no kurabyiga abandi va ku giti cy'abandi uje ku cyawe niko bimeze kubera kuko urubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana izombwira ngo ese wafashe uburevera gutatara ubwawe niko izombwira ngo icyo nari naraguhamagariye niki kandi igihe nikigera na kikavuga ngo nzobarevera izoba ifite uko yahonze uno mutima ugaragaremo uburevera ko bizaba bimeze kuko Imana ifite ubuhanga bwayo n'imbaraga zayo yabibonye ko mbarevera hari uko yohonda uno mutima naza mbona umukristo wese ngaseka nkagubwa neza tukamererwa neza yaza yambaye nabi nkamwemerera kinjira ariko ubu nyine nta mukristo wo kwinjira nabi mu ikanisa ndirevera no musohora ariko ga ivyo umurevera azabyihanganira siko bimeze umurevera arihanganira ikije cyose ariko ikibazo rero bamwisha impamvu yiri kubananira nuko atari muhamagaro wa nukuri wobesha akavuga ngo agiye kungira revera abayayobye iryo kanisa ryogira abakristo baki abayayobye tubize aho noje inyuma nk'abandi kuko pastor Sevento arabishoboye azayicara hamwe none se nje uzugenda gashira no barevera woza uti ndamaze okona woza itagute mu meza ntibizoshoboka ariko hariho abantu babishoboye nyine akicara hamwe agacunga umurimo akawusengera akawuba hafi agasura abakirisitu niso nshingano ziwe ariko bamwe mu kugira bari mu kumenaho amavuta akarambirwa nuko bayamumenaho ngo agende uwo si umurimo wiwe ugatuza kabisa naho ayaca ahubwo baza bayamena mu birenge nawe kugenda cyo gutangaza injiri dutangariza abantu imitima yabaye ibisebe dusigeho tuvuta batuze bagubwe neza aba nabo baturiza ahangaha bene data torero ry'Imana wohindukira neza ukamera neza ugasanga Kristo nk'umwami n'umukiza ahangaha umenye kuko wahaje ariko umenye kuko hazotambukira byinshi kandi bizobanziriza mu b'inzu y'Imana nta rubanza tuzoja gucibwa hanze urubanza rwacu ruzabera hano mu itorero ijambo ry'Imana rituganze